mu Rwanda Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baregwa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba barimo baragezwaho umwanzuro w'urukiko rw'ubujurire mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko butanyuzwe n'ibihano urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwahaye bamwe mu baregwa. I Kigali turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi ari ku Kimihurura. Assumpta Kaboyi, wiriweho? Wiriwe neza Venuste Nshimiyimana. None isomwa ry'urubanza rigeze he? Ubu tuvugana bageze kuri buri cyaha buri muntu wese uregwa yagiye ajurira cyangwa se ubushinjacyaha. Icyo nakubwira nko kubirebana na Rusesabagina, hari icyaha ubushinjacyaha bwari bwajuririye basaba ko Rusesabagina yahamwa n'icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba. Ubu rero ubujurire bumaze kuvuga ko Rusesabagina ndetse na Nsabimana Kalisi Sankara na Nizeyimana Marike nibo bari bavuze ko ari batatu bakoze ibikorwa byo gutera inkunga y'amafaranga, bayobora, bashishikariza abarwanyi ba FRN. Aba barwanyi bakoze ibyaha muri 2018 na 2019 byavuyemo urupfu rw'abantu 9. Urukiko rero rumaze kuvuga ko iki cyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba gihamwa n'aba bagabo batatu barimo Rusesabagina ndetse na Sankara. Hanyuma ariko urukiko aho rugeze rusoma rwavuze ko Rusesabagina Paul urukiko rusanga adahamwa n'icyaha cyo gukora ibikorwa byo gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Iki cy'inkunga cyo ntago bakemeye kuko baravuga ngo nta mpaka zigeze zigibwa ngo bamuhamye icyaha cyo gutera inkunga. Icyo rero navuga ko kiri mu bitaza kumuhama nubwo kusesengura ibyaha ingingo ku yindi bigikomeza. Ubushinjacyaha bwasabiye ibihe bihano abo baregwa uhereye ku byo bari bahawe n'urukiko rukuru? Rusesabagina niwe navuga ko ni nawe mukuru muri ibi byose. Rusesabagina yasabiye gufungwa burundu bavuga ko ibyaha atigeze abyemera. Ni nayo ngingo navuga ngo ubigezweho. Ubushinjacyaha urukiko rukuru urubanza rwe rwasabiye rwahanishije Rusesabagina gufungwa imyaka 25 bavuga ko bamugabanyirije ibihano kuko ubwo yafatwaga bwa mbere yemeye ibyo yaregwaga. Ariko ubushinjacyaha bukavuga buti ntabwo yigeze yemera kuko atakomeje ngo yemere yaba no mwiburanishwa rikomeze ngo akomeze yemera ibyaha ko ndetse yageze aho akanagaya ubushobozi bw'urukiko. Ubushinjacyaha bukavuga buti ntakwiye kugabanyiriza ibihano kubera ko atigeze yemera ibyaha uko bikwiriye. Ubu rero niyo ngingo bari barimo, ntabwo ndamenya umwanzuro urukiko rufata, ariko muri rusange muri aho bari bageze hari kimwe bari bamaze kwemeza ko Rusesabagina kimuhama n'ikindi cyari kimaze yakuriweho, ibindi rero ubwo turacyakomeza kubyumva aho bigana. Assumpta Kaboyi, watwibutsa muri make Paul Rusesabagina wikuye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye kubona uwo ari we? Navuga ko ari we muntu muri uru rubanza ufatwa nk'uw'imbere. Mbega baravuga ko ari we washinze umutwe wa FRN, baravuga ko uyu mutwe wa FRN nibo bakoze ibitero muri 2018-2019 byahitanye abaturage 9 mu karere ka Nyaruguru, Nyamagabe ndetse no mu mashyamba ya Nyungwe, mu ishyamba rya Nyungwe. Rero muri uru rubanza arafatwa nk'umuntu mukuru cyane muri ibi bintu byose. Hanyuma icyo twamuvugaho nuko yari umuntu wari uvugwaho ko yagize uruhare mu kurokora abatutsi bari bihishe muri Hotel de Mille Collines, ahaje no kuvamo filime yamwitiriwe nk'umuntu w'intwari. Ibyo bintu rero nicyo Rusesabagina azwiho muri iki gihugu. Iyo filime bamwe bavuze bati ni ukwihimbaza, ni ukwishyiraho, abandi bati nibyo koko. Mbega iyo filime niyo ntabwo yigeze ivugwaho rumwe ku bayibonye bose mu gihugu. Assumpta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku rukiko rw'ubujurire ku Kimihurura, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste. Ubwo mu kanya turaza kubagezaho mu buryo burambuye imyanzuro urukiko rw'ubujurire rwafatiye aba baregwa. Nibutse ko urwego rw'umuryango w'abibumbye ku ifungwa ry'amaherere rwavuze ko Paul Rusesabagina yafashwe na leta y'u Rwanda agasubizwa bunyago mu gihugu kandi agafungirwa amaherere mu gihe kirenze amezi 20. Urwo rwego rurasaba ko yarekurwa kandi hagakorwa iperereza ryigenga ku buryo yafashwemo, rukanasaba leta y'u Rwanda ko imuha uburenganzira ku ndishyi z'akababaro.
intwaro. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'inyeshyamba za M23 zatangaje mu mpera z'icyumweru gishize ko zihagaritse imirwano nta yandi mananiza. Umuvugizi wa M23 Willy Ngoma yavuze ko icyo cyemezo cyafashwe kugira ngo leta ya Kongo ishobore gusubukura ibiganiro kugira ngo haboneke umuti w'ikibazo kimaze hafi imyaka 10 nk'uko M23 ibivuga. Abaturage bamwe bari barahunguka ariko bakongera bagasubira muri Uganda kubera umutekano muke. Abategetsi ba Uganda barashishikariza impunzi kujya mu nkambi. Inkuru irambuye Iginashusi Bahije. Ibibera mu gihugu duturanye biragoye cyane guhanura. Buri nyuma y'isaha imwe cyangwa ibiri inkuru ikomeza guhinduka. Ubu ni impunzi zipakira ibintu byazo hanyuma zambuka umupaka zigasubira mu gihugu cyabo. Nyuma y'amasaha make ukabona baragarutse bavuga ko umwuka bahasanze utabizeza amahoro, kandi irihunguka n'ihunga ryatangiye kuwa gatatu imbunda zimaze guceceka. Icyakora benshi bavuga ko bagahisemo kuguma ibunagana ariko basubira iwabo kugira ngo bashake icyo bafungura, hamwe n'igitutu cya leta ya Uganda ibasaba ko bava ku mupaka bakaja mu nkambi, bityo akaba basubira inyuma bitari ku bushake bwabo. Aba ni bamwe mu bari bahungutse umunsi w'ejo, nubwo bashobora kuba bari bongeye guhunga bataraye mu mazu yabo. Umutekano ntawe uhari, nuko batubwiye ati aho kugira tugume hano hanze aho turi kurara ahubwo twaja mu nkambi, tukabona no mu nkambi ubuzima tujya tugerayo malaria, indwara zikadukubita tugacanganyikirwa, ahubwo tugahitamo gusubira muri Kongo hose kuko nta mahoro turi kureba dufite mwayinose. So muhisemo gusubira ku katari ku bushake ari? Ntari ku bushake, nuko uko twagira no hanze imvura irari tunyagira n'ibintu dufite bimwe barayeba nabitwiba, ahubwo bimwe hano ubwo muri Kongo tubonye haje umutekano muke. Waje umutekano wabonye? Wabonye. Ntabwo mufite ubwoba ko mushobora kugera ibintu bigahinduka? Ntabwo badufite. Bamwe bari batangiye gusubira iwabo buri gitondo kumara umunsi bagira akazi bakora bashaka n'icyo barya, hanyuma bakagaruka nimugoroba kuryama ku ruhande rwa Uganda. Ariko no munsi bagarutse n'andi makuru ko hari ubutumwa babonye bubamenyesha ko hagiye kuba intambara ikaze igihe cyari cyo cyose. Twageze mu rugo none batwirutseho, tuzi ngo wenda birashize, none twageze mu rugo noneho niba batwiyirukiyeho abasirikare bari gutera Kongo, nta nibo batwirutseho, natwe tubonye tudashoboye kubana nabo turahunze. Mwari batubwiye ati ngo dutahuke, none hejuru yuko abo bahekera bari inyuma baravuze ati muvaho, kwewe imishikirano ya ndoyabaye mutarinda mwapfira hano. Ngo hari igihe baratera cyangwa bano ba guverinoma wenda babatera, kuko tubo bafite gahunda yo kuvuga ati bo nukurwana ndabindi ngimishikirano yanze. Natwe rero twarebye kubaho mu mazu kandi n'ingabo za Kongo zirino, tukavuga ati turi hagati yabo, ahubwo twapfira na hano. Ibintu byazambye buriya turi kwiruka nta n'ikindi twazanye. Ariko abategetsi ba Uganda mu mujyi wa Bunagana nabo kuri ubu bahangayikishijwe n'umutekano muke ubwabo, ndetse ko hashobora no kwaduka indwara z'ibyorezo nka kolera bitewe n'uko ari nta bikoresho by'isuku bigenewe abantu benshi bihari. Akaba bifuza ko buri wese yaje mu kigo cyakira impunzi cya Nyakabande. Ismail Ndayambaje ni umukuru w'umujyi wa Bunagana. Mu by'ukuri ngaha Bunagana twavuga ngo ikibazo kiremereye cyane, ubona abavandimwe bacu abaturanyi bacu b'abakongomani bari bagarutse mu gihugu cyabo batari bamarayo n'umunsi n'iminsi ibiri wenda, tukabona bongeye kugaruka. Gusa ntabwo tubanze mu bubabare bwabo mu buryo bwo kubakira, ariko batwihanganire batwumvirize neza. Ubuyobozi iyo tubashize abariyo baja ubu batwemerere. So twebwe abakongomani ntabwo tubanze kandi turabakunze kuko ni abantu bacu, ni abaturanyi bacu, ni abavandimwe bamwe, ariko kuba bari ahangaha hafi n'umupaka ntabwo ari byiza kuko bwo guterwa kwabo turi gutekereza ko dushobora natwe no kubakurikira no guhunga. Mu gihe cyabo iwabo bari kuza bari kutubwira ngo barababwiye ngo bavemo, ikiraza kuba gishobora no kugera ahangaha. So batwemerere batwumvire nk'abayobozi. Ariko izi mpunzi zivuga ko zarusha inkambi. Tusubiri iwacu, ino sino bari kutuzana ni iwacu. Shaka tuba tusubiri iwacu tuze mu byacu tukore kundi baturu. Ingambi maze kuturambira. Twe dushaka umutekano mu gihugu cyacu,
tuje gukorera abana bacu mu ngambi ndanyungirimo ni mu ngambi ndabuzima burimo ntabwo ndani kizatwungura dushaka gusubira iwacu dukorera abana bacu mu gihugu cyacu mu ngambi ndafayirimo mu ngambi na mahangayiko ingambi tumaze kuziruha turarusha adushobora kuja kuba kunyakabanda to twashaka mwenge sinyakabanda turaje tudashoboye kuja kuba kamwe ese batujana ku mbaraga batureke turare wenda ejo tusubira iwacu no turabasaba icyo kuri. Nyamara ariko imiryango itabara imbabare irimo gutanga ubufasha kuri abo bemeye kuja mu nkambi bonyine. Intambwe ikurikira guverinoma ya Kongo ntisobanutse nyuma y'aho inyeshyamba za M23 zitangarije guhagarika imirwano ku ruhande rwazo. Amakuru aturuka mu gace karimo urugamba yerekana ko ingabo za leta FARDC zazanye abandi basirikare benshi hamwe n'ibirwanisho biremereye, ariko M23 nayo yatangaje ko itazasubira inyuma kugeza igihe leta ya Kinshasa yemeye gusubira ku masezerano. Hatabaye icyerekezo gisobanutse kuri aya makimbirane, abaturage b'inzirakarengane nibo bazakomeza kubabara. Bivuze ko n'imiryango itabara imbabare igomba kuzuza ibigega by'imfashanyo yo gutabara.